Kani gadega pati CCTV. Hene kasngi ka arpanyo tarik jumang. Kinongket kam ka Khasi Students Union sengkemi haringkat kidkhot naga North Khasi Hills kila Hiar Shabirnihat Riboy District aga jaka ka baka Nongtrei pat ka Shna ya ka Lynti kadang ya sha hakaba kini kinong yelam jangane ka seng kiba persha Shna Lynti kila thom da ka bor bat man penjulor ki kali Jong Kompeni Shna Lynti kumjuru bakila ktakti ya sangut ki Pulit Meghalaya pat ki Nongtrei kate ka company ka tep kerteng kum ka VNR Infrastructure Private Limited. Hakate ka jingli Hiar Thma ka balong kum ka dak man pensange ya kate ka jingtumu ban Shna station rel kitkot ka issue kila thang ya ki office trekam bat ki yengsa jungki Nongtrei kate ka company kumjuru ka jakasa jungki Pulit baru ban thang ya arteli ki dumper ka wei ka vibrator roller badru pakila penpat lot ya ki yet kali ki badan hakate ka jaka Naki belasya Shoh sangut ki Pulit kila mensa baru katuk nengut ki Nongtrei ketika company. Habayo penyekran bu DC ke Riboy District UCP got mari ulang ya menta ki Pulit kelas dang ya kambat ru bentok ket pat ketika jing syak thambor kensan. Kani gadega pati CCTV.